Пиренде радиоузел калыжет. Пельдерю барат бар. Кежер, Аринина культуры жүрдінче, Шурагаш Юрбадажа ансамбле хыйын юбилей кашне палладывать. Онда терлі вғытыра ансамбле ергелензе кайма болушына палла жинзем, терлі жерден келзе жетіне хақлығына зем бұштарнашы. Шурагаш ушкыне, пурнеде культуры жүртіне пірле савынма ихравлайд. Шурагаш сем инже вжеші. Візендікне чибер ерзем, юрла бугашы. Шав кивебе яшка чызем, урахушса дашлашы. Эй, матур чывашын мезем, келерға ezерде перенбе савынма. Шивахири шишегин, аштажи шурагышсем шивахири шишегин, аргумда шагымда анладыл варенже, аргумда шагымда анладыл варенже. Аштажи таванезем перегитсе илеген, аштажи таванезем перегитсе илеген, аргумда шагымда муслахапха уменже, аргумда шагымда муслахапха уменже. Аштажи таванезем перехана даваган, аштажи таванезем перехана даваган, аргумда шагымда тул игреге уменже, аргумда шагымда тул игреге уменже. Аштажи шапчыге хитре заспаюрлаган, аштажи шапчыге хитре заспаюрлаган, аргумда шагымда талванмакчы уменже, аргумда шагымда талванмакчы уменже. Аштажи таванезем юр-юрлаза ташлаган, аштажи таванезем юр-юрлаза ташлаган, аргумда шагымда талванурай варенже, аргумда шагымда талванурай варенже. Аштажи таванезем перезатса яраган, аштажи таванезем перезатса яраган, аргумда шагымда хыялыге уменже, аргумда шагымда хыялыге уменже, аргумда шагымда хыялыге уменже, аргумда шагымда хыялыге уменже. Кеви Владимир Александровна Самальзем Альбина Юрадун Хамар Ялла. Снегу рашен медень, колок рано
ыргаш пулдар кезепле ялыщенізем, хаклыхыназем, сернюмра, шурагаш юрубадажа халах ушканям. Художество Пулдарулы Киргизчи ваш Республики культурного девочтещения Владимир Александров. Ташидине Лардагане Ираида Петрова. Кильвей Илевлилигене Александр Сафронов. Аренина ял администрации бушлыхне Александр Сергеевич Волков ажинетпер. Хизепле Ростислав Николаевич, Хизепле Ханазем, Хизепле Яльеш, Хизепле Орнинзем. Паян пирн падырда, чынный бехте уяв. Чирим билікшул, чириппен, хызен халық хетнеді цабраганзен, шурагаш ушкыне уяве. Сире пурнеде шаг уява килнежін тавзыма кегалза, уяв узелінде жұтладып.
паянхи уявба саламлама. Перен инжетрень, телеграмма земдегене. Халяшан бада шак узугурза, шак широва буласа барашан. Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые участники народного ансамбля песни и танца «Шурагаш», администрация и творческие коллективы Дворца культуры «Химик» города Новочебоксарска сердечно поздравляют вас с 25-летием. 25 лет стабильной и яркой жизни в любительском творчестве многого стоит. Ансамбль ваш востребован, любим зрителями. Вы постоянно участвуете в районных, областных и всероссийских фестивалях и конкурсах. Впереди много нелегкой интересной работы, которые требуют движения только вперед, доказывая высокое звание ансамбля «Народный». Желаем коллективу творческого долголетия, новых интересных программ, здоровья всем, семейного благополучия. Паян шак ансамбле ушкыне, шурагаш ушкына, бадаршины тла жүрет. Ансамбль шулран жул адаланза бурять, шамрыксем худшынза быны, тадахта вайхал барять. Аринин гарыхинче чынны бекте, юра даже стызем пурнаш десе шириппенех калама булать. Ансамбль кун шуле пете чуда татаса, гастроль сен, тенчери пызык сцены сен шинче пулдарулы хакыдарца савындарны, каждый кучгум не тусадырать. Хализымах, Шурагаш халах юрбадажа ансамблен художества пулдарулых ердюжине Владимир Михайлович Александрова. Епкыштак скен газы барады. Шак коллектив берін сағырвын закрымышынже премыш концертінде агиприятпа бұшлан жіберін июнь-июньже жібіршірербімді пен бунике херарым бұлже аржинзіне ебанчак бұлзам жіне. Нунде пазыргалар Александр Сергеевич. Халық елдіне, халық ятне еліне мар, халық ятне бір елде бір тығырон 2000 жылда 20 ұлтымыш янбарынше. Еп шутладып шақымда 20 жылға қышан тіпленді шақ беріне. Тіпленмен чымырданны. Бұл пен сағырын зақымышынды пұшлан жерде ол. Премш концерт, юрба тажы ушкіне, ячебе ман малдан шош бұлзар. Шташтемен ман шарабын вас кемеш хор дезе ансамбль песни танцы вас кымыл болса. Барай бір премш концерт бардымыр сағырын закрымыш жылда ноябрын пилкімжінде. Ончыне берін шағында тажы ушкіне ерце бұрачы Людмила Васильевна Кроликова. Вара онбай бір вещелшілерімір. Вара он декредагайма бұл жерде кайранне бір ердюжіне ұштатымыр. Пен Анатолий Николаевич Музыкантов. Бұл тұғырын біремшінже, тұғырын шоринжен, бұшлары тұғырын екімішшен ішлері. Бара халық етіне бір ұмба бір елдімір тұғырын екіміш жылда. Барда бұрынзан де перекерлі. Онче егінде Шакин Музыкантов па бірле, Ильдяков Валер Петружак байын істейдім. Пер жаңа пиде патпар жінсем, орындары жұртласынды. Вот мілі чуна парынды жінсем, шак культурна парынды жінсем. Манан де премыш кезесіне Юра Санышбай бір шлем ұшыларымыр. Михайлович просто па сағырын закым ұшылды. Қайран де хыщен Михайловна шығып пере керлі баянист. Она вале бұрынма вырын келі. Пара хабылдыза кешінше, он вале вижу ихра, но де твадой, но вижу их твадой хошінше, пара мен фундаментнан бұшлаза, мен шывыртсе қас парза ключне алаттармыр твадой ихра. Вот мүлі бире вайлыштане. Карын ұшылар бұда, берет ада бәлік местір келі. Бері құлар жүріне ұтлақ мінде пұржа келемеш, бері хабырды вырынды болзады. Пара Сергей Алексеевич Каликов. Она бара тағырын вишім шолда зелдімір. Бұлда бұл где-то шор жол қошынде, она тоже шортларца башынде. Она безді піләкір бұрды. Бара бер шол варманжы жүрет бір. Премыш гастроль бен бұшланчы түмені бұлзынже. Тағырын бір шолда қармыр. Қайран оғышын бер баш келінше бұлдымыр пилі болды, сақырда болдымыр бұл. Бұлдымыр Ульянскінже, бұлдымыр Самара облысынже. Қайран де Хали Йошков де. Тұқырмыш, егеменде тұқырмыш жылдан бара, бер инже шол
дипломны işten başlayınca Lipsince pidi pızık benim de festival barında vara otmuz ağır kolektif koşunca 2009 жылда vara ben şak kolektif дипломат bir laureat bulayman var конечно otmuz ağır koşunca но дипломат тоже pidi pızık o дипломат oldu что-то 60 vurun dedi 60 vurun dedi vara ben туды ildim Tatagas keledi Тебір жылы 2010 жылы Белорусия газелді онда подворье онда уяг көрінді Парайшанда болдым шав вғытырақ пен Герой Советский Союзында Николай Васильевич фамилияны астылмастып онда берекерден білеш бөлінді онда шак меморандум дасқау жайшы бір жевғынша бұл подпольный жешлен болды бара она немістен дұсасын бара она бара персі бірақ тебір шак Херк пишмеш жылда. Пара ебір как раз шаптыры меморандум дасқау үшін жай рекламар. Ну Малландия вон бұрмыш жылда Ульямскийне қармырында, Уя Бочинда, Агадуй. Барандан же концертне бараймармын, Уцай чағынды мұртыршы бек. Мәлі ебунбек шумыр жын нелі бұрман? Виктория мәлі жаблақ одындыған, шу жан бек кылдат шүлден. Бара стена анжан доғайман бұр. Шүлде түбірде бара ебір шынзатса, чітірек бір шинзем дашладым, бегі қобыржасын барды. Бара шанда ташлыға кетті қайла кетті. Бұн жыл. Бара 12 жылда бара бұл жат бек. Вот ақында бер бол Олег Михайлович. Бұл есегайын бе, бері алттан есегайым одан. Ей ой лын, горна алтай скінже, инжеман шандек пызық уяб алтай обызын жектереші. Шанда болдым бары. Онда дока игерне жүремір. Но ебір штагая бір шаны жүй шумыр жывай. Онда игу их вижу шумыр жыман деші. Чываштен бұрыш алтан же ебна инендім. Бұн бір бірінже Ульянскін шумырман да ебіргасын мүлі жүрем да. Каран алтан же мүлі жүрем да иккон вишкон. Каран чарын же. Хышын бара, а Белорусия вясын тоже игу их шумыр жыман дерші. Ебірстен шумыр бакедімір. Бара шавы жолақ бара 12 жылда тада бара Олег Михайлович бері Молдавине. Онда бара Пернбек шубишпеші, өзем шубне жеплет абадыжын жетет дед. Епшыл раньше бархунда, мен ішленде шыма верізем. Воду хочу держать, жажду умирает дед. Нет, дед, вино пютетно с 3 лет дед. Бара егерне ошынде бара вино еще бұрны бар. Алкогольге тоқмарым Кайран он кышын пульчы берін. Вон мешім ұзат білдірінде тоже пызық. Турне бочынде. Вон білікмі шымартын жадуқсы қарымыр. Бара преміш шапринже келмір, турцинже болдымыр. Бара онда шор турцинже, северинже, бұры кашневінде. Вон бір концерт бармыр егене ошынже. Он кышын бара казе келмір, Дагестана. Бара канжок шулсынже бір. Тоже Олег Михайлович изеген бе, білдер, онда Шуламай Саратова келдімір, Чеважалдынже концерт бардымыр, Волгоградтара кірзі оқырмыр, Хышын Калмы кенже болдымыр, Хышын Тагесында. Бара ашамышным харашы, мағын бек каяттыры харамау мари, перечі фаштайты кіммеші, перемілі шапылза ежінзі екцелі шәлі классарыш. Но деніз херінже бара, Каспий бөлінже, тватығын болдымыр. Барында тада тепір құша ғыра пішінді. Қабелі жақ көшімізен бөлшіл, шындылы. Пейді пызық тапқалыз кет Александр Сергейжа. Жақ мінде сілсеуді оқшы бері тұзабажы, шербинді қылар жіберін. Хитревіт. Тада аш шамыштың кашны ташлаған аш шамыштың спонсор. Қайсынан ташлашы байында да, тудар көшімізін берізі, игі бейні кашны әжерін бұштарда бұқшай. Ладно, варшимашы, ағмыштың ланашы. Укшичмеш, тваспот. Варага бен херанзим же тоже кайгос кимен же урадрым бай опушок вара хизем пинде загржбе кашны хинебали шуры опусым шлеттериш. Үтзене спонсорлер кайран шуламай калапар. Тавдабыш. Чыныбекте халықын тебе
булат шаг ансамбль берге. Шаг сымақсыне терлі вағытра ансамбль шынзеліне диплом зембе грамоты зем, терлі жыржывын тау жерві зем, терлі жузынче темеше худшенде лауреат ятне тирішне награды земде шеріпледеші. Шагнақ шеріпледеші кундагилне хақлықына земде. Паян шурагыш шерім белік шул дуларет. Шагында замдралараган зенжен, чилайшы, шаг шурагыш ансамбле шүрені. Шаплавичха, хаклы жені мырзем. Шанбада кам шурагыш ансамбле шүрені. Епезіре, халі ура жіне дырза, хывыра қыдартма үйдашын, тарқашын. Шурагыш ансамбле шүрені зем. Шежексем, тарқашын, тарзире, шагында шурагыш ансамбле шүрені. Хаклы ян ежа, тарқашын. Юрий Александрович, Валерий Иванович, Езердевика, Михаил Панасович, Владимир Аркадьевич, Калинин Шурагы Шушкине Шурейне Керзе, Ван Муданыр, Паян Сирин Уял, Урашине Дырзадыдарды Хывыра, Таркашын, Сирече Чексем, Хыдыра Калы Шуксан Саламлар Кыркурнене, Хызем, Кизде Иштене Бахмаза, Ишкышын Шагында Репетюсине Гельзина Хызен Кымыл не ужаще, Чун дурдун мен шагында, Пурти шагында дурдунашы, Шаг культуры жүмтінче сымақ майгалза Хварашын, Пите халық думай жүрет, Аринина Ширлизем Пите Юрия тезі қалас бұлай. Шағында берін культуры жүрдінже халық ұшкіне бейші ұшкін, халық театре, халық хоре, тада халық ансамбле. Шағынбада тағдығас келесіре бұрнеде Аринин ялышенезем. Ады жүпті залымдар тұқыры. Уял я тебе бұрнеде. Харивара, сцена жене. Чуваш Республикин культура, национальность, тогда архив жезень, министрин пай пушлыхне, Ирна Ильинична Ильина начинет бар. Таргашин. Иргаш хакла хиндешсем, курмагильнезем, чынахта баян хигун пидигу закуяв. Еп шутладып куяв оренендер хинжегнамар, педем республика шайынче пидигу закуяв. Шагымбек Пызыкуява, культура министерства шенезіне ченнеже пидибызыктав галас келет. Паян Сиринбада, Сирин Уява курза килзе курма май паныжын, чынахта пидибызыктав Сирин район бушлыхне, клубе шенезіне, тада ялхалыхне. Еп калашын чынахта халық пулдарухлық коллективзем перін республикара номай. Анжақта візем пурде шак Сирин шурагыш коллектив пек, хызен пулдарухне ялнах пуржи тредек дартма майду баймаще. Шаванбада ебе Сирин халық пулдарылық коллективне халькаларыш ветха, номай жире шуреме майду псабаныжын район бушлыгызене ковар сельсовет пушлыгызене хилегаларым хайынде педибузыктал галас келей. Культура министерстве еберде майдельны даран пулшсабыма дыржат бар. Паян епсире вали, шурагыш коллективе вали, культура министерстве джейн педибузык салам изегилдем. Ебі галашын коллектив тума булать, коллектива тыца дырза, чымырдаза, Шагымбек нумай жол, тыца бумай чынахта петеші малмат. Шаванбада ебі баян культура министерстве джейн, малданах onun пулдарлық руководителіне Александрова тав жүреве барза каклашын. Тада Ирина Витальевна, полицмейстер. Ирина Васильевна. Алырзыне хыдырақ шупса қавғаландар ренде баян. Епте ял жинны, чываш жинны, ял жинны, ялнақ шутладып. Ялагат бірді, выходнойра, шутладып. Штанды башығы ял жинны зем. Коллектив сене жүреме юрлама, ташлама. Мәшін десен, коллектив тума пулать. А Шавымбек коллектив сене халық жүремесен, шен жүремесен, коллектив болмасыл. Шаплавитка. Шавымба да ебе баян. Шак коллектива жүреген сене педе бызық тавық зымахи галашын. Культура министерстве Алла Булсына, Александрова, Фаина, Петровна, Числаза, Хизеп Худжиба Машкан. Чинить сторона.
Елизарова Галина Гордеевна. Алла Чубапыр, наверное. Халы жупсака телектер Галина Андреевна Елизарова. Римма Лазаровна. Был шерим белик шулгуши, шак концерт ерте бурайт. Пети хабыл дузай жинаши жанбада. Алы жупса салымлатпар. Римма Лазаровна. Римма Лазаревна Макшанова, шерим белик шулгуши жагында мен брахмазар. Шак ансамбле ушкына худшынайт. Алы жупат пыркыдыра кирзем. Надежда Рудольфовна. Надежда Рудольфовна. Надежда Рудольфовна, был берин шурагыш ансамбліне гынамар. Хор ветераны бада жүремел керет. Шаунбеге пучах ансамбледе жүремел керет. Тауда выштырем. Венера Аполлоновна. Спасибо, спасибо, спасибо. Пурнеде ялгалыхне пидибызык таймабуш. Малашнеде сирень шак оренин дарихенже шак коллектив тыдынзадыдыр. Тезе галашын. Тада алы жол пулзасын перечин меанманыр. Халива Рассенжине, район администрации Бушлыхне, Ростислав Николаевич Тимофеев ажнет барым. Хизепле Борине на дорогинче ялиш, хизепле хназем, паянча гуявра кучуна пиде хавас, Пазар Александров Владимир Николаевич Казабачинде, Щержив саланны воготра, шак коллектив ергеленне, сагрывны хорыш узинче, паянки гунда, коллектив ашурегензем пидинумай, миже щержин духныне, шак коллектив ордухне, нигамда шутламан де гундезем, Хошпризем, иккилензе дожиш, может быть, тормашка хызене гдартмашкан, анжакта хыйвогынже бізем чак сценышинче халха савындарма, иккилензе выдан задуман, ориндыры кезем никшанда выдан задураганшынсем марвызем. Мен галас келет, пидилемлі, чак паянсин батра булмашка, міншін дезен чынныбек, више халық коллективы ништа традашу. Культура шуржеде пызык мар. Районбе кундан пызык культура гермензем пидинумай. Анжакта халық хын интереслігі пуррибе, пулдаролығы пуррибе хавхаланса, шак коллективсіне шүрет. Бір-бірін жіне бұқса савын атпар, тұқса жүрет бір, күнде коллективсіне пөдем Мургаш районе бек плеше, республикарада Щержив шайынчеде тұқса жүреді. Тада Малаллада, Шанбек, Пулдарулла программызем, Пулдарулла гастрользем, Регелезе бұлма, Сире шулзем, ұжылзақ көйчер, ебір хамринченде пұлшмат тұрышы бар. Пан саламлы жүру. Шанбегех, Шурагыш, халық юрбадашы коллективне район администрациятын саламлы ширу, Шанбегех сертификат, вуны бин деньги укша, ку парне булайт район администрациятын. Коллектива шүрегенсене район администрацияның хизеп грамотыне наградалама ежинна Николаева Ирина Михайловна. Ирина Михайловна, қыдыра қалы жүпсакі телектор, бұл теліне райпой жінже ешлет, заведующий болса. Шанбага хизеп грамоты Сорокина Валентина Клементьевна. Валентина Клементьевна нумай жол хуши розга страхи жінже дұрышса ешлет. Алы жүпса залмылат бар.
Кебір қойд, пейде пызық салам бенімден. Театр коллективі нумай болмаш. Тұғырын белек жылдылдаржы, шанас келет, шурагыз коллективі дете бір шетмін жылдан, тұғырын белек жылда, шер жылда, бұрынмашқын, халқа савындара сине шансадырат бар. Тавда бұй шере. Тавда бұш. На сцене образцовый хореографический коллектив «Вдохновение» при Маргаушской общеобразовательной школе. Митрофанова Людмила Александровна, воспитанник Зембульдеш. Людмила Александровна, Пирин Шурагаш, ансамблен участницы. Паян был хай, Шагенбек, Ушкан Думабулдарна. Алы жупсан залмулат пар. Таргашын Серезымов.
Добрый вечер, уважаемые гости, приглашенные, уважаемый коллектив Шурагаш. Коллектив «Вдохновение» с радостью приехал поздравить вас сегодня с юбилеем. Мы поздравляем с юбилеем ваш дружный коллектив. Успехов, процветания и творческих побед. Пусть каждый остается уникален и по-своему красив на много-много долгих и счастливых лет. Пусть все сегодня, в этот день, смеются, веселятся. Весь юбилей у вас, а значит, нужно жизнью наслаждаться. Коллектив Шурагаш всегда нам, зрителям, дарит наслаждение. Я хотела бы от нашего коллектива выразить самые светлые, самые чувства благодарности. И примите, пожалуйста, вот этот подарок от нас скромный. Наши матрешки, самые юные, не смогли прийти, но они вместо себя вот такие вот конфеты, матрешки предоставили вашему коллективу Шурагаш. Примите, пожалуйста. Ну и день вара, тоже шаг участник Синета Сирине. Владимир Михайлович Александров, ядарлаза дискларны Шурагаш ансамбль биле, Шанбегех Шурагашын афиши азынмалық парне, Шанбек Сиревали, Кусире дыдырха, Сирень участница самвали тоже, Сире парсарат пар, Тархашын тавда буш Сире берем, кзе саламланышын. Ансамбль «Вдохновение», спасибо. Хакнышыны мырзем, паян бере бада, нумай хыназем келзе жетнем. Чуваш Республикин искусствоведовый деятель, поэт, тележурналист Марина Федоровна Корягина. Паян шагында берен таргашын. Республикире культура бахалых пулдарулых керменин пушлыхе Наталья Олеговна Фошина. Шанбегех Республикире культура бахалых пулдарулых керменин художество пулдарулых Ердюши, Марина Геннадьевна Чернова, Шанбегех Республикире культуры халық пулдарулық керменен Хорзембе ишлеген методист Тамара Васильевна Ишмуратова, Хальвара сцена жинечинешинебе Наталья Олеговна Кажарар сцена жинечинешин Тамара Васильевна Ишмуратовна. Старгашын. Алышып сәгітерет бір. Хизеплі оренгензем, кейіне ханазем, чәнне ханазем, юбилярзем, ширин білік шула жетневізем баян. Тәленмелі палладаты, қыдыра қалышып салымызы хабарарға бізіне. Ман алыра, етмажук парне, мана бұл детмажук пек, түйін аткына бұл жынақта. Візем біле чыдашы ширин білік шул візем шағында бір чарын ми, шақ кермене, шүрезе, халыға савындарашы. Те бір ғыда алышып сазалымдарға бізіне. Республика халық пулдары шүрдін жейбі нұмай болмас ішлемес пулзанды. Шак коллектив, теленбелі коллектив кезек алзы хаварашым. Республика рабызым берін халық пулдарулық ятни кевешіне коллективсем, Юрубада ансамблізем, бұндываттын Мургаша жебізем, биші епілнедірі. Анжақта шак Шурагаш, Юрубада ансамблі теленмелі бізем Республика Раканашмар, он пажыра Гитлерімірінде, руководитель қалазы ғыварджа, күшта гына жетсе, мүлі халыға гына сауындармашы візем. Теленмелі ұшқын. Візем пулдарулық үбе сауындарашы. Яланық қашын жылақ репертуар не, тірлі юры даже ба, шине деші, хойземде шағымба, наверное, тұрышса, келензе малылады адаланма тұрыжашы. Мінеқ, Ирік парыр мана тарғашын, умай галашмастып, елықтармастып, Шағымбек хизеп күтне
вручать тума. Почетная грамота, бунда выросла жирны бала. Верховцева Людмила Александровна, Таргашин, Тухса Эльмейдашин. Награждается Верховцева Людмила Александровна, участница художественной самодеятельности Народного ансамбля песни и танца Арининского информационно-культурного центра Маргаушского района. За большой вклад и в развитие народного творчества и в связи с 25-летием Народного ансамбля. Ну, мне. Тогда ну мажили меле булдар. Прокопьева Оксана Валерьевна, Таргашин Гунда, Тухмаидадов, Малярях Мадурга. Салам Ладоксири, она жил. Сидим узем зире бурнеге. Федотова Римма Порфирьевна, Таргашин Гунда, Тухмаидад Парпури. Рима Порфирьевна, Чирлези Юкре, Паян Шаганда Уява Худшанаймайс, Еберюна Паратпар. Алла Жубатпар Бурдия. Судура Халажипса Гаварар. Федоров Валерий Александрович. Кыштайзер Валерий Александрович, Кундаевал. Кыдыра Галажубар. Иванов Алексей Варсонофьевич. Мускавашлеме Духсагали. Алексей Варсонофьевич. Еберюн Батниши директор. Еберюн Ачадом Заргадев, Паржагушкунара, Малашири. Александров Николай Владимирович, Таргашин Николай Владимирович. Я был на Надырах, вывали был молода, руководители. Матур. Аржинзем візем перен ушкында пиде дефицит, шауын бады ебервізіне пиде хақлад бір, езерде хақладыр бұл дезе жылдад бір. Далы жүпса ғаварарға. Матур. Шамбырық сене явыштарма бұлдарны бұл, напурде бұлдарма шешаплаведе. Сорокина Алевсина Михайловна, Таргашин. Алевсина Михайловна. Куда алжып сагыцелеріне? Меле ел-ел гулашы ансамбль мәрезем. Тағда бұштыре. Аны жыл. Шеденю. Халғатадан умай сандармала бұлдыр зіре. Тағда бұш. Умай кебір бұд куда алжып сағыварар візіне. Маттур зіне. Юрбадаш ансамбль малашынде сауындардыр бере. Ебір бізім жын хебірдеп бір сауынап бір. Аны жыл зіре. Кебір ширен билік шул. Халыққа сауындар забырылмала бұлдыр зіре. Тағда бұш. Табақ бар неземшін, табақ. Табақ. Манагунда юрламала деші. Тем дузанлаях пальместі бұйт на жүхне юрлазақ барар вылеппен. Алысыне кыдырақ шоқса Таргашын. Алы жүпса кітелетпе, Таргашын. Ку юра ман репертуардан пари, пулдар ыттызене юрлама зерете бір жүхне ихрал кулана. Тағда бұш, карымар? Алысыне кыдырақ шоқса кітелетпе. Алысыне пурден кыдырақ шубат бар. Кыды ташламада юрат паян. Юрий Лайх Кайзан и ташлы зада салма бұлдара паржаплавай. Манек, юрады жен зіре. Юбилей жен юрлы бірде бірді шаплавай де. Алызым. Şurada emekte çıla tutarıp şebişeni geride sanına dırarıp Yurarak sanmışım antilgi bana Ezmişim kevilim aşık zamana Yurarak sanmışım antilgi bana Ezmişim kevilim aşık zamana Ne kıdырақ şubat var, uyav bayan. Madur. Станчине покада, одежда же алаба, sana и дала. Ансевле самниче, щене тускуда, и дала чегиче, аяр далака. Ансевле самниче, щене тускуда, и дала чегиче, аяр далака. Şület biri, şunlar yıldırdaktır Tuzluk güdermeli, şun serin baylandır Yuradır sanmışım, kıtın berberme Andirki sanmışım, ula berberle Yuradır sanmışım, kıtın
Следующий Тамара Васильевна. Табақ сире бейбізді. Ишмуратова Бульча, алышып саламлат бар. Кебір бұт сире салмадым. Юбилей я жібер. Табақ парлесем үшін табақ елемле yoruşanda da bu iş. Халестен içine Валерий Иванович Вязова, районный депутация Богован Иртишин Шуме, Раскострах Мургашти Уирмен Пушлахне, районный культура да архивежин Пани Иртишине Елена Геннадьевна Черновна, районный администрации Пушлахне Александр Сергеевич Волкова, чинете протарашен сцены чине. Панху я был саламлама себе сама Таргашин. Кизепле ялых, паян тада тебір уяв, орина ялдаргенже биди лемлі биди хитре уяв. Шурагыш чынах перен ансамбле шурагыш кайтпеге, шәрдерече чибер, илемлі, кымылы. Хамында жак шурагы ансамбль беле чилай бірле туса жүремеле кіре. Чи азынмалы зенжен бірле туса жүрені майвыл, ебір мускавра колонна Союз сен колонна залынже, бірле пулдымыр, беді бұзық мероприятинже. Жанбегек пушкатра уфағылынже, Иван Яковлевич Яковлев шыралы жылдудан не балдуны жүхне, перен артисене, пушкат президентже, Муртаза Рахимов, и пиде илемлен пахре, ебір Муртаза Рахимов пірлею нагар был, республика представителя был на был мероприятие шыралы жыл Иван Яковлевичтің тулдарын жүхне, стены жинжен, бұл фасен мене юрвадажа нет балет, нет театр оперы и балет, юрва балет театрынже, жанда туса заламлана республика ячбеле, тогда жанбеге Тюмень республикинже бірлегаза, перен онда биде чапла, социализмнайш героя, Прокопьев, ерце бұраган хужалық бұлза, онда житсе бұрза, онда нумай концертсем, перен артисем бачыш, күнда вземлара шында гайзады келдезем, баян женгала жүбөлже, тогда жанбеге өтті нумай енле, шак шураг ансамбль хайнин, шак ширинбек жыл күшінже чила жире, Владимир Михайлович жинжен баян галаза бачып, үнде хам азализене. Владимир Михайлович, она хайгайза илзеги илзе бір укшадылерім онжа коғысыра ішлеп. Карен, шак халпаған кейлемлі көштімземчен администрация жүдібешлеттерзе бардымыр, малдан тұғынды көштімзене. Самбада вылзем перен ялынақ район жайынже чи хватлы коллективзенжен пулза паянда жанбеге шутланзадыр ашы. Малла да шурагышсен, жанбек пуласлығы вырым бұлдыр, шурагышпеге алына шүлдевішсе жүретшір, емете вырым бұлтшыр, малла да ебір візен илеміхне күрза савынза, хамыра да шурагышпек туяр. Аныжу бұлдыр зире хизеплі шурагыш ішченізем. Сире паян мандан парне, шак паян хыназене кетсе инні жерде бұлад. Валерий Ванжелымын Смаққаски. Бұл шабдері ұйттарма юродады. Кәррен пірре кірен, тепер кірен, биш мүжінше шақ барзар еді. Ол бұфатне қайжасын, ұнбекте болса, хайымде жақ Валерий Петрович Валерий шорттun жойде, пейде малда болша бірже, Серік Алексеевич Дешебек. Тал. Спасибо. Друзья, мы здесь Ильяков Пала, Валерий Петрович Пала, Каликов Сергей Алексеевич, балетмейстер, пиди герлі болса, мы здесь Шубақтардан шаплақ тұқтармамай келмен. Жамбада зене пиди қыбыт ларца мала болса жүртсене. Ебір ona ебін жоқ қоғыз специал жоқне ларца бадыма, шыны ұрамыра, бадакасы әлінже. Хал бізем ұнда бұрнач, бен батра жерплензе өлчіш бізем. Пиди бұзықта, бейшішеде тавадивішті культура іштені земізем. Жамбада зене саламлат пыр, үні жүз ұнат пыр, мала лайшлемелі бұлдар бұнде.
Добрый вечер, уважаемые жители Аринского сельского поселения, участники ансамбля «Шурагаш». Я не буду, наверное, многословной. Сегодня в своем выступлении уже Ростислав Николаевич отметил все те заслуги, которые есть у данного народного ансамбля песни и танца. Мы гордимся, что вы у нас есть, что вы живете, процветаете, у вас богатая история, чудесные традиции. Я думаю, вы их будете укреплять и развивать дальше. И здорово, что у вас есть поколение молодое, которое ходит в ваш ансамбль. Ансамбль динамичный. Не стыдно на самом деле приглашать на уровень и республиканских мероприятий. Из-за региона они выезжают часто. Поэтому я от своего имени, от имени всех работников культуры Маргашского района хочу пожелать вам творческих успехов, потенциала, ну и хорошего настроения. Без хорошего настроения не будет хороших номеров. Поэтому дай Бог вам здоровья, счастья, любви и благополучия. Спасибо. Ну, хорошее настроение. Вон езер малиалы жумсага цинин дженгеле, чамбадалы зенян ергенер, хыдрак шувар. Кизеп лёринзем. Паян чынах берін уяв. Уяв дума берін сылда ведебур. Ял территориинже, еге ялгужалық предприятий паян гунда шлеть. Кемді Евросаман сенеде шендерме булдарна. Берін ялдыргенже, пилік коллектив. Шак варинда, вищен, Шурагаш коллективе. Хор ветеранов, театр. В Земпурде халық ятнейліне коллектив зем. Шауын бегех пернішлет, Мулгачка Синджи клуб. Онда да Пуджах коллективе сирен умадукса, хызен пулдарлық негдарды сажанадып. Кыжалге жол берін тебір шене коллектив, Субан коллективе, Адабай культура жүрдінжен. Мін жынға савынасмар. Районда вонвезе ял, вонвезе, нет, вонвезе халық ушкани булзасын, урининда вещен. Шавынбада ебір уринзе мухтанатпыр, савынатпыр. Шурагыш коллективен шунатызем вайлы буласа, ебір шанатпыр. Шавынбада паянман шак сені жіне, Шурагышын чіппезене тухмайдашын. Ялдырыген тав жеріне барашын. Тажы ушкин дуғапыр. Скуратов Данил Артемьевич. Администрация Ринского сельского поселения Мургаушского района выражает вам искреннюю благодарность за активное участие в народном ансамбле песни и танцы «Шурагаш». Данил! При Скуратов! КЦ и в связи с 25-летием ансамбля. От души желаем вам. Данил Артемьевич. Алышымса саламлатпар. Виктор Дмитрий Александрович. Куда ты стыгнула? Дима, куда гель? Сен ішіне дұрсыл. Угольникова Мария. Сен ішіне дұр. Алышыматтар қыдырақ. Филиппов Павел. Смелова Анастасия. Кунда дұғыр? Кунда дұғыр, чупыр сен ішіне. Шамырксен. Блинов Станислав. Никита Соловьев. Молодец. Алексей Калинин. Алексей Иванов. Кристина Яковлева. Карина Андреева. Молодец. Ну-ка, родитель. Айкин Рактуза. Анастасия Ферстякова. Анастасия Васильева. Молодец. Ну-ка, Катя, больше не друга. Ольга Лизарова. Мария Федотова. Юлия Прокопьева. Шурагышын чіппезе, малашны кебур шурагышын. Алды жүксақы да залымлат бар.
Хайынде шаға жерсен Пенхаль. Пурде пирин, пуласлых, пирин оринин культурине, шүлген шүле, шілпесе шанас келе. Хайынде взам Пенхаль икші олдашлашы. Тада Пенхаль пулашлық пор, пуласлық. Хайында взам тебір билікші ниммары жүрірәші. Тоқсағайшын. Тағы бұш сері. Хай тадақта дашлашы қарыңызын. Матура жасем саламлат бір тере уя яжібен. Тарту десем, хали бара таж қадырланба қадырланар. Кармыр. Сцена жіне бара. Сцена жіне бара. Аринина халық театры дуғай. Ангыра манында жоқ, бермей. Негамда гурман жоқ. Аран жоқ сашытры. Сыры шитмес мүлден үші. Үшта басқарын қаванеш. Мұрғажа қайыстен ішіде. Бұлмари. Менде де. Езірмен. Білместері. Мен болна. Ингек сексет ұқырвет. Ингек. Мүлде ингек. Мен болна. Суйка, езі илтмені. Шуық илтмей. Кала қаванеш. Қыдықламақ бұшлары. Шеруш шағынны. Господи. Вот шапла жағындырады. Шағына. Бұл мағылдар аймайыз. Шук. Бұл мағылдар емес Ванюш. Бұл яныш. Ара. Ес. Страшнарадың бол. Шук-шукка. Үненмек тивет. Хам күшпа, хам күрдім. Ак шапла жағындырады десе езіреп. Када арттырым. Кай қаванеш. Ебаға дебіліне жинран қырады. Пұр бірек иненмес деп. Үненмек тивет шукка. Факт ес, факт. Ах, туржам, энержеш бірле болдымыр, туйрада бірлечі. Мінлерек ташлари дада, мінлерек юрлари. Анда қала зүйка. Анда қала. Bir qasıra ve güçlümür. Bir qasıra. Kersen bakkede birle jürerimir. Saldaga birle kaysa gildimir. Ekşiru. Мен дума жауын бе құтландым жи. Мен дума қылын жиналы қудым жи. Bir бітшен дұрзай ұлдым бе. Bir бітшен. Ağlan жада құрай мари. Avlanman ibrinjen layıqqa, armeke acibı de жоқ, негамда дылығай olmaz. Ебе дылығай ұлдым. Езі калаға Ванюш, мен жын жағынны баравыл. Юраду ұжын. Мінле юраду ұжын. Юрат нехер жын етпейін. Шарын қойыз, мұны болсын аладым. Ох, Ванюш, манжын жағын бек қан жағынға лелетші. Мен дума. Мінле бұл мен дума. Иғна жүрек қатша дұқны болады. Вильни жиннаи? Ой, Ванюшын. Тарзалар, ебе аға де вильни жинран қырады. Біре құтчен қаллаға камжын жағынны барабыл. Шурткажын дед. Шуркажын, вот sana. Маңжыны? Бұл мағылдар аймас. Мен жен. Арайып немде білмешке күндерге. Пірчіп демдек чухламан. Бұл зананер. Нимде каламари? Чух, бұл мана чирле деп кері. Қолды заядым. Тураша. Мен дұза ғудым ек. Калары вет. Калары мана. Юрендердin bulga. Kışta kuza içtim жал. Вот, езір ялан жаппа. Мадан куға келеді. Қайрын күш ұлғарны бәтті бадыр. Біледір бет. Аржинде ме бір чечек бет. Ачаш, черчен. Ирін бет, юваш пулмалла. Өнжереп бөте баршын хирарым жын милет. Дерес, термере де білім аршын хирарым жынлар атты. Haçeruş. Kajarmana şeruş. Şebişe şayıpla. Şurka dedi, şurka, şurka! Ara eti çakpayan abada kretniye şu. Çim var? Meskel bunlara bunda.
Мен болна мескер мағрадың. Шеру шагынны дейт баян. Шагынны? Шапла. Ах, господи! Шагынны дед, шагынны. Ак шапла шагын задрать дед. Біледні жырақима пағы, шуркашын шагынны дед. Шурка бара немінде білмес деп дед. Ох, шалка. Шалқыға. Амышы біледі бара көншінше? Білмес бір жау Ванюш тинжешкалары бере. Kurman. Ах, туры, білмес бүлша, пашырқына кебе жума жүктарчы. Ара, амыш чыри, міле чыдак ши, амыш чыри. Ара, хамнақ чугас бүл, хамақ қайсадылады. Чубамға. Şerhime mi ne? Şerhime mi? Şimdi de fişterci. Çorgana. Adam yutla bala bunduna. Хыжан. Bozana yuratlı cu. Ара, я пельменчики. Пельни бузандин качада духны болыпты. Bak молодец. Azara kıtla kalabalıkçı. Кайдин галаны мүніссе. Шеружа бір бірек каялла давырма жоқ. Кеннегі жанда берінбе болмаз дінде. Тек выяда дұғаймас берінбе. Анда галасуйка. Тек бірен егамда шерушпек савындарайме. Suika. Oh, arada gidin. Tamam bilmedi. Шеруш. Покойник. Шеруш. Кучынақта езі. Vallahi ebe. Urkan bulduk ha. Kuna da adam bulacak. Takama koyduk diye. Шеруш. Ах, Шеруш. Мүлдері қыратын ес бере. Қалаға Шеруш. Мүжім бар ешен мектандым. Мін бірге. Yesin bilgi. Есі мін білмесін деге. Şimdi. Sen gel. Білмесін ен деге. Şu. Ара ес. Шағынны бітха. Kamzakın mı? Чымға. Есі мін шағынман ен бар. Ay. Az ayıldık. Kağındım bala. Ах, Шеруш. Сантын бұшта жуғалны екен. Кажар мана Шеруш. Кажар. Пара қамыш ұттан ешағын берішін кезі. Пұқымайы башта. Чуны бабара еспаттыр. Шабақта. Тарғасладып саны тек күмбек неғі жанданғыдан юрайды Шеруш. Bitliğa. Furka. Yürü maske. Ой, ханем янгалы, ебі елдақ біледі. Ах, Шеруш, мүлде паттыры шерген. Tamam Furka. Şimdi anlaştık. Kalapçı yürü mar diyecek. Deputatlara ne diyecek? Мүлде юрима. Şarkıla. Anne kalak. Az kişice çıkışmarda da vakti. Varsa var deri. Бара. Ben kaftaran şahım da vardım. Чымға. Есі маншын шағынман үй бар. Hemen sağın şahımla. Bokmak dolu. Man, hallik burnas kilit kayışıyor. Tada avanza da kurman. Şapat var ne olur? Abi мүлде екен. Аплап бұлсан мұскара. İpsana. Haydi kızdan darsa baradı. İpsa. İnce mi erkek? Şagınlı şiş derim. Шағынны шеш апла. Şagınlı şiş. Білмейін апла. Bilmen. Ağızana şағынны. Ağızana білмейіншін. Bütser, bütser. Спасибо. Тағаваню. Ben bu terlik kunda. Тунгада. Мемме. Сурок. Верблюд. Бегемот. Kudara kepurunda da kümbekte bana kurbançı. Kavağına sancıncısı. Şımarda. Aslık. Deşek paylaşma bırakçını. Kıymadan kalamaçtı. Akşam tutsa havanı mı? Hadi. Turkan. Manga kaçmaz önce. Uzatışma. Kalanca da biş bundan dese. Biş bundan duydu batlar. Surka dede. Surka tıktaga. Tema adaptasyon üret. Bilmezler, bilmezler.
куда там и сарыл завода. Зуйка! Зуйка dedi. Тырға тұр. Зуйка! Тырға! Тырзан ара тұр. Зуйка! Покойно. Қайяқтың зыр болшы. Ақменді вам жи. Ақменді вам. Сывыш не спорь. Кеміне татсы ямала бөлі. О, Господи! Тада мен көрмала үйруші. Ой. Мен бұрды. Оксана, вил! Фу, денег виджи булас. То шүрет кумда жемзене ғыратса, бағалде вилні жынра ғырадып. Чимға, ден бұл бажақта жағынман. Ах, тұрух, мен дұза ғудым барайып. Шеруш, шеруш, шеруш дедіп, тынагирға шеруш. Ах, мен дұвам жи. Зуйка! Кузанның! Урмастын шприц. Келімар! Келімар, Зуйка, келімар! Мен дада. Энергіна бір қызар зияжы. Дадагин. Тада құтып бұлар. Үйрада ча? Кам варазана жавдериев. Кам бұлдыр. Шурка, а? Штан фударас тезігіне жүрет. Күлче о! Жазақлың ман бұлат. Ай, Шеруш. Ангулдарға есмана жавдерияға тұжағындақ білзе ұрдадым. Чемға, Шеруш? Ес пұшыран кербічлік небе ысырандай ылмарын бүлдегі штақ? Ма? Тем ғала жабышларында. Тем пұшыра. Яңды бат. Қалады пша вергелі мар дезе. Ес Шеруш тұқтаға, ебі қалеқ. Ахинге қаққой, мәнле болжыға қапыла. Ништа дамышне дұғай марын. Ара келеш таспауыттағды таштағайды елде. Қалай марын бұлат бітіға. Ара, Шеруш ескунда фиш. Чупқа, анюне кала, Шеруш шағынны те. Ара, чимға, еша, Шеруш мари. Шеруш? Ара, есі шағынны мари шақ. Шағынна? Господи! Шерекім апа! Шерекім апа! Мұжыра! Шерекім апа! Надюш, ағы сама валит пациент. Слушай. Ак, Шерекім апа! Сотрясение мозга! Тамын жыртқында! Фурка! Фурка бен туха дух! Мен болны, мен кішкіра. Ак, Шерекім апа! Ане, мен бұл жәнге. Сибердің жүрдік! Мұңғып тұры! Хадяға пулыша, мет бұнда ғайза бұттарар. Надюш, ес Шеружа бұл хайебіна пұжінде кербішпен жапырам. Сывы Шеруш. Здорово! Ез ялда екен. Деп сана құлара десе. Ебі принциптерінде ялақта вұрнастерім. Қалям шағында ішледі. Тақшана, құрманзана. Шуда алықта жедек пүлі. Білі бұрынады. Құрал жыра ебі. Елем жинже. Құрушы Мария. Мен құрушы бұл. Хот ұнда жывыр, хот келде жывыр. Маңын бұлдан бұр көрек. Тұрып бұрлама кезен. Хей, хама бұрласа қаймышқа. Маңында еді бұр. Оф, жарққа. Шағызы қылад. Апла бұлзан үйірі хакил Хасан суранына бұқса еліп. Мен ұндазан. Күшне жындар захяман. Кирне гына кыштақ летне. Шеруш. Алуна илха. Мүже? Жырмандара. Вот ялан жамдек. Кізден малдан тұттармайшы. Өткізен бәттен өзім ұржайш. Есі бара қайны. Қайса қаймандыға. Анжақ чуда қалған зияраттым. Қамжине. Қамжине. Құрқа жине.
Аңдапқа! Аға деп ұшырадай. Қайжар, чондулза жетіреде чудаймарым, қайжарымына. Шутқа барам ингере. Мен, ұқылды заяжы? Шәрі керуде зана. Баяна қашмасты. Чынайке, ах, Шерош, епшауын бек шутланы да. Итліға, Надюш, зертқа. Шук вжертместіп, тем неғы жанды вжертместіпсің. Кереша езім, Надюш, зертқа дедім. Бізі? Асту, приятицан, кередіп. Кыдан бұзан кыдара? Каких агында? Шук, кыдаймастын. Кыдаймасты бе? Шук, кыдаймастын. Кыдаймасты бе? Шук, Кыдаймасты бе? Кыдаймасты. Кыдаймастын. Арик! Арик! Бас! Бас! Аренина халық театре. Серін умра, Николай Сидоров песебе жирна, Канна Кранжакари, Пюржи Ялгачи, комедий бульде. Режиссере Иванов, Константин Иванов, театрный артистче Аркадий Андреев. Хайвара сомақ віземге ебір шак, аңғайыр хайхерзен бәтчізім, ебір шағында педе тұсыны шлетпір. Репетиция земде дебір жоқ не бір вақтыра бұлазасында, візем директорскенже ансамбль кунда, хор ветеранов тебір кабинетінже шағынбек заниматься 21 шлетпір. Хайвара Галина Андреевна бұл перин тақшындан барақ шак театра жүрет, ана сомақтарғашын. Иргаш пулдыр туссем, юлдашсем, білішсем, дывансем. Шеш пелчедеге ларзасын, сімвірмане жерлет. Шурағы шушкын юрлазасын, пурин чериге савынат. Пелетсем шываще, шурағыш евер, шурағышсем бөжешше, инже жүлеле. Сывылы хизем бізем бұлтчыр, нумай жуллыға, телейзем пірле бұлтчыр. Пурлығы туллы бұлдыр, шүлден дұрры ялан хват не бірзадыдыр. Пірле завынар, пірле чывашла юрлар, ташлар қалажар. Тірлетеслі нацидашы юризембе, пірле завынза, емірелер, мен величен, саламлат бір, юрадат бір, пурде бір-біріне. Тавда бұш сире, тавар. Халивара сцены жене, Чуваш Республикин композиторзен ассоциацияның президентіне Николай Александрович Зиминачин етпір. Пәнжи полуба ергелейзем, құрағанзем. Ебір Аренина, Верничи культурова информация центрі, Шурага Шурба тар ансамбле, ширин бір шул пулдал дейін числат бар. Шак хақ пулдары Пушкине, бізі шизбелі тума пулдарна, Россия регион зенчеді самай паларна. Ансамбль нумай шул, чи колоритла, чи сумла чваш пулдаров ушкинзен при. Республика фестивальзен лауяжен числи ятне, Прян Япар Киевичне, Шурагаш Арчичизем, Тюмень, Саратов, Волгоград, Ульяновск, областенге, Алтай Торгенге, Пушкар Сандра, Дагестана, Белоруссия, Молдавия концертов кадартным. Хозяин Илеме Юрий Ташибе, Кураганцеге Саундарным. Ансамбль Чуваш Республики Тейельтереген, Российский Гузен тогда Рашери, Алексей Мистюков, Яджал, фестивальзене Амишных Утсоным. Нумай полмаз Пуртере, Терек халазем нагруз байрамы уявне худсыза тапшырым етешнім. Ансамбле Чуваш Республики композиторзен ассоциации Ренге Таражагания, Владимир Михайлович Александров, Инде Шилим Жюк, Пилишу Ирцевырат. Он талантит Сергеенде. Он нумай Юрзен автор, хормейстер, тогда баянист концертмейстер. Таван хал пулдарук де аталадара турежбе Урмик Амбитр Жагани. Владимир Александрович Юрзене, Кивишимене, Паллах, Мургаш Торенже Пурнеган, Ял Женюзем, Урма Камалашия, композитор Чунеге Кутанашин. И бир композитор ассоциации Ренге Тараганзем, Шурагаш ансамбль хал традиции Югубне Ширип Писапунзу Савнатпа. Ценный житя ансамбль Юрижизем, Тажестезем, композитор Хайлавзем Зерпушне, Таван хал Хили Рибе Шигна, фольклор палармызен кінат подражашым. Шактана казах бармала. Чуваш хала музыка пуласлаги, onun шанчиге, яланги полды пегек, кушкан байывалсинже, ташланынже. Харги самна перед республика культурите, курчи шивиш, чифирли, ишленже перитеже жутлады.
Шурагыш ансамбле юбилейчилер композициядан Чуваш ассоциации Шерин саламлать, она полдорожью уже шени сюда сунать. Почетная грамота Ассоциации композиторов Чувашской Республики, который является коллективным членом Международной ассоциации композиторских организаций. Награждается народный ансамбль песни и танца «Шурагаш», руководитель Владимир Михайлович Александров, Арийского информационно-культурного центра Бурганского района Чувашской Республики за успешную деятельность по поправлению популяризации творчества композиторов Чувашии и в связи с 25-летием коллектива. Тадабыш. Халибара, сцена жене. Аринина, халық хоре Ариньен, ветеран день халық хоре Ариньен духает. Алы жупса гетелер. Ариньен ансамбль. Ариньен ансамбль ушкининжен. Елена Фрегентовна Никитина замахилет. Хизеплер ялгиш. Хаклыхын азем. Юрат на Шурагаш сем берин. И бит сире паянхи биде чаплы уяв я тебе ширин билик шул дулдарны ятпар чун черерин саламлатпар. Изир биринжен хамыр аслырах булсан да бирин перевренсе бураган коллектив. Ебер тахшана химетленне чапла бирин орининда ветеранзен коллективе пуласа шанза бурунза, ну май жулхуши, хоши бризем ширим жулхуши дегетсе бурунза ебер выл эмеде чамбада бирин коллектив пушланза атсын. Ебер тоже тұрышса халық ятне илтме, тұрышса шағында коллектив ашурет бір. Ну хамыр енчен мен галас келет. Жүрейін бек жүресі. Жүрейін бек еқчынақта жүрет бір. Камішлеген езем ішрейінде тарат бір вұртын. Вара мен галас келет. Ебер сире чун жеререн пурнеде сывлық сунат бір. Ан бірағыр шурағыша жүреме. Пирин шурағыш выл віштер яланақ. Тінжі бек вежет выл. Ну, пирин чамбек парни бара шуғыш шуралчы. Каяк бір концертсен бе, клубсем сиве, пирин клуб куратримеле оша. Хытлы, келе бек шурет біре бір жағында. Ашинсен клуб не кайсасын, сиве, тетем, халық еш ебір вұдырын каяк бір концерт па. Шеремен дуғашы концерт курма. Еп шудладып культура министрі берін тұрышса ішлет халыға. Культура енчен. Вот халық нумай 90 халі бірін
нумай болмаш салют театр мне кайса декана хавет шубашкара пилик шершины тла перекурчиш мен дере войны выступление больше берен. И про пушкар транжах шембек войны чаплы пере ешин сачы. Вот шамбек намек. Стахабин подарки. Вот чечек. Пиренден. Шагында кашни хрне вали прер чечек. Шуракшри херсем вали. Чечек кизема шинче. Тутлы кученеш. Владимир Михайлович. Вара шак коллективінде езді шамрак. Шутла ширин билікшола сергал вишшолан жак. Еще, Владимир Михайлович, клуб сенче сиве булныран, перім пиде ош хыбать ватчинсен юрланы чухне, хумханат пребір хыдырах, взем шуракышсем шамракта хумхан машы боль, шамба шак термос выл, шуракышсен коллектив не валиде болдыр, чапек сирин коллектив сене, яланах вричей болдыр пірле чурени чухне. Шам намек потерял. Тогда пирин Фаина Петровна был, Владимир Михайлович можере, выл премеш кунданах шурагжа, чуреть, пиде вылы можерне, алы бала, вообще булышса он выл алыде, уриде, пужиде, но тизинеде выл жирать. Шамбада ебір Фаина Петровна тоже хамыр коллектив енчен, выл яланах шапла илемлі булдыр, можерне онландыр. Вол перед ашта дейсе жидерет, туртарать, перемургашан репетицине, каяла репетицинчен есех варать. Тавда буш сире Фаина Петровна сывлыхлы булыр. Де шак сене шак шинзене, вот иже жүренбек шүрешідерінде, вот пиде, мілі интересным зембешемешкен. Мадан галариш мана. Такшанах ветеран захорнет муаце, храза дартачы. Епр щитчел зря храза дарны волны. Хал вещел шнишан пешинде гаршизан. Тавда быстро помню. Харивара, шурага шушкана саламлама келзе жетіреш, Москагасы культуры жүржі жүмінже ергелене, шужым халық юробадаша ушканен ердюшизем. Самах, салам самахи галамашкан. Надежда Максимляна Кондукторова, Шаганбегех, Ира Петровна Женетпер, Дархашин. Лыргаш булдырып, ибір Москага сиринчен, келбір Москага синди информация культуры центры шуминже келене. Шушим, Юрапада ансамбле, тогда Шурапа ушканенген, тогда Калинка ятла тоже ушканенген, Манчум Радарат Ирина Васильевна Петрова, Мингалашнга. Ебір представители вырысла галандырық, Галин Гердіні баяны хыназем, бұлны бірге келемері, пызық, ушкандри артизизембен, тембек, чөнебе сенбе бірле, пызық сам ламгалашы, Леба Мингаласкет, Владимир Михайлович Кундады орған, Венера Афалоновна, шаңда өзір хыт кірдеттір сен ішіне тоқны, сен баян ан бұданыр, сен мұнашның баян, сен баян, сен тегішле, хыды алышы ба президент, матур кезі, хыды жыба рубля шут машы. Мингаласкет, ебі деп шақ культуры ешінде, малданақ серін хақлывығы да иледі пұлзасында, шабақман жағында қалама бір самат тұпнымай, Чималдан лараган зем езер, шағда езер чон зеререн, юрра да шайырдаган зем. Езер бұл небе шақ сені шағдан артист сем завнашы. Сер хавғалан небе шағда юрра шыран задухат Владимир Михайловичран. Вот, мынгалас кетке, Владимир Михайлович, ебір сенден нумай вренет бір. Нумай сенден ішлененжен. Езер шамрық качыте, ебірде шамрық сенден бақаттымырчыде. Езер район культуры жайынже, районда езер иттеріне репетиция, шамрық качы келіне. Менбек езбір нумай шапла сенден бақса, нумайлығай, ширин билік шол ертіре. Тада нумайда вұдыр жолда ертіре боле. Езер шак же юрадатыр, телел яржын, менбе. Езер телелі, шак сені жінде. Телелі езер юрат нешпе, телелі бұғарға зере күшпа. Менбек юратса бұғашы. Бұғырға Владимир Михайловичне юрадыл күшпа, халық бұғыр. Епсере курады. Алышы бұрға. Шақлы, корнат сен шершіне, телел көрма.
Терелевы, ырыдума, шамбал ундан чибахи нимте жукка. Еп шаңда Алла кечите, пөтек ябала, Владимир Михайлович, еп сенден врене деп, Венера Аполлонын езерде чуны бе, илемне хирача, илемне район жу нумай жол ишледер, ердю жиреде, халедір күнда түпкінлаза, нумай ушкын зем, пулдарыл ушкын зене, езер явыштар закларадыр, каршни ялда, шамбек, min тума булдарады, візен фольклоре візен театре, езер шағында каршни ялда, бір ориныран жақмар, хоть апчарда, хоть токшикра, хоть сундурда, хоть поржеде де болмала, шыблавет, халық чуне, порде был юрламала, шақ был телей был, шағында чунзан завынады, мана шағында время музыка деп бір халық бұлдыру шуртне, Николай Лазаревич Ереванов тагеліне, он жын алашы бірха, шадыден сағынады. Бұл шақ юратны ішпевіл сағынза келімзе бұрнат. Юратны шіплендерет, шақтада халығы хыжалладырат, сені хыжинже. Мен жоқлы візен шағында хамыра-хамыралы шыпса, хамыра-хамыр мұқтаза, сағынза, ебір юратса бұрнат бар. Но шағында шубашқырдан келінезем, ерте бұраған мероприятие чывашла ертнешін сағынады. Мен жоқлы газ бұтлы жинзем, ертереші районда мероприятиесіне вырсла. Епқал күна хоть анжеленче, por жерде де чывашла галашмалашы. Бұлай бет, юрада псеребе. Но Валерий Михайлович, ептере, акында казарха еп маналыра, шабе хитрчинақта, вот Ирина Васильевна мене матур, Шакира Джабай, бір шақнамалдан парнене бара прюри, мен бек седе юрада пар, Ирина Васильевна, калырға езірде, епте чывашла білмеске, вырсла галаны десен, каламалы смайги порсен. Калырға, как вы любите? Скажите, слово предоставляется. Ну, судьба меня принесла в эту деревню, конечно. Я родилась в деревне Падакасы, Маргаушский район. Если что. Я пришла, конечно, 20 лет назад работать в Маскакасы, на родину, как говорится, своих родителей. Хотя у меня родители были в разных деревнях жили, но никогда в жизни я не думала, что я приеду вот именно сюда работать. Значит, судьба такая. Года 2 я уже здесь работаю. Спасибо всем руководителям, которые меня пригласили на эту работу. Венере Аполлоне, Владимиру Михайловичу. Вот этот человек, энергетика, энерджайзер. Он мертвого поднимет. Знаете, благодаря ему я еще живу, может быть. Поэтому я, как сказать, дам трудиться и трудиться пока. Как бы терпомол, как там раньше было. На самом деле, вот. Можно такой памятник создать. На самом деле, спасибо вам огромное, вашему селу, за такое вот мероприятие, за то, что вы здесь собрались. Я вас всех люблю. Спасибо за детей, за ваших танцоров. Я вообще всех люблю. И Маскакасы, и Аринина. Ну, я уж многоточие поставлю, ладно? Не буду разглашать. В общем, мы дарим общий подарок, такой чайник. Я знаю, что дети приходят в арининские школы, голодные, кушать хотят. Вот этот чайник именно для них, чтобы они чай пили, чаевничали. Слышите, да? Для вас. Специальный подарок дарим. Спасибо. Ну, это по-чувашски, я не знаю, давай, засчитывай. Тогда голос клет, кunda Алевтина Ставкин кузизем пахсардың да, асты зенчен, вай Алевтина Ставкин күнне кушрам пахрам. Чынақта культуре балдан школда штене, Алевтина Ставкина зана тава халы хумче. Дезер мана, но вренепер, вренепер. А Валерий Михайлович, шак петик интересный, мен юрлачи, шак микрофоне янрат тарачи. Петикке болзасын да елемнен юрлачи плавет. Петикке деген пызке болдары. Тогда пустили. Ну а сейчас мордовский танец.
Раз. Хали сцены жене. Иванов Юрий Александровича, Рашей Берегит Панчин Мургаши Филиан Нердюжи, Андреева Левтина Истатина Авария Страхлаган компаниян Мургаш Филиан Нердюжи, Шишокин Юрий Николаевич, Арина Хужал Хирдюжине чинет Пердархашин, Шагенбегек, индивидуальный предприниматель Кожевников Николай Александрович, Шаганда Залра Бурбулзасын Дархашин Тухмайдатпыр, Тархашин, Людмила Петровна Майкова, Манзиндер райповин директоре, Тархашин, Владимир Аркадьевич Калинин, Тархашин, Михаил Афанасьевич Просов, сцена женетпер, Алла Жупсага директор. Ыргаш булдар хисепле ялыш, хисепле сагында быштарына таванзем, бурдежу бышпабгаша. Ыргаш булдар сагында Юрбадаш ансамбль членитене хисеплесе келне сумлаханазем, сиреди пурнеди ыргаш булдар. Ну, паллахинде ыргаш Юрбадажа, шурагаш Юрбадажа ушкан херезембек ачизем, тада печек чипизем. Ебеде зире чундан, шак паянхи уявкун я тебе саламладым. Ебеде баян шагындалараган залдрей кашны жынбек сирен умра Владимир Михайлович, тада херзембек ачизем, ебеде сирен умра пуща даядым. Та резир, мату резир. Шурагышсем, шунатланза, пеледе хабарны, ширин билік шул, шитірі. Ширин билік шул, пер чарын мазыр, малалла пер кан мазыр, малалла вежеші. Апла бұлзан, чималданақ, ердюжи, важаге, пидематур. Шульне, через тыт собрать, ушкана прилештерме, блядь. Так, зире, Владимир Михайлович. Палагинде шак ушкына жүреген шурагышсем де хызем де матур. Шак ширин билік шулгушынже мен жухле юра, мен жухле тажа сцена жинезер кылардыр. Мен жухле шагында залралараган кузалра, район ветерлі республик рейшінзен чунне бұрза деврер, хумхандардыр, савындардыр, мағыртырар, куляндардыр. Шинзене пурын маврентірір, шинзене пурын махавхаландардыр, пурны шилемне, курма врендедір, шавын бадан дезір стены жіне дусан. Темле залрада халық ура жіне тұрса, сирет тывылын алы жубать шурагырсем, матур езір. Шавындалы Владимир Михайлович Чималданақ манзире табзымахи қаласа, сире парне барас келет, Владимир Михайлович, бжем шул барам бұлдар. Езер яланақ, ебіде сирімбе бірле зіргішіне бұлзасын, ебі сирімбе бірле, он білік шул бірле утрым. Культура пане ерте бұдам. Езер яланақ қабыр ответлық па. Ерте бұраган зенеде, халықада ялана хизеплеттеріне, хизепледерендірде. Хабар пулдарулық па, Владимир Михайлович. Езер пұрмеде юраттарадыр. Тав зире. Сирімде. Кунда пирлым чайник сем сылвар, сем бадиш, ашмели булмаре. Кувара пірлелар за чей шмели, чей кофе. Шағында хоша орыс келдінде. Қайтада подарқ па келіне. Бір спонсор бұл залуы шорғайлы. Бире онук шибе дурмыр, видео 5 миллион фунтса бермір, бұл альпинстан бұнук шибе. Давды бұштыры. Хабырадан сире, мұстанар біренсінде. Палахынде паян шағында стены жіне дуаган кашни херача, кашни аржинача, кашни печегачи, бізем пурде тавзымақ не девиш, кашнинех чидек барза саламламалла, кашнинех умынжек пуща таят бар. Ман бара, педем шинзен я тебе перхерадине ытларах уйрас келет паян. Кувал Надежда Рудольфовна Иванова, ебана шагында стены жіне жіне деп, езірер парнеде, Владимир Михайлович. Надежда Рудольфовна, Тархашин сенжіне.
ебір Надежда Рудольфовна ташанақ бір-біріне білет бір, ебі студентка болны жүхнек, ебір пірле сцена жіне дұқса Юрлана, Нижний Новгород радай бір пірле Юрлану байсандай, бір пірле балашна сцена жінже балашна, ондан барай бір пірле удат бірсі келемді хитрей раджаба, ебі чынақта жақна қалазығы барашын, жақ шурағыш Херезембек ачизем, мен жүхлі бай барашы, мен жүхлі шинзені юраду барашы, шавын жүхлі байланса, илемленсе, хитренсе, шабрықланса барашы. Надежда Рудольфовна бұғырға, мүлі илемлі, матур, хераджа. Так звере Надежда Рудольфовна жашқал матур бұлығын, бұл яланақ солистка, сцена жіне тұқса қалсы кілімдерек, Мухтанат бір Надежда Рудольфовна ба, тадаман жақна қалаздақ барас келет, ебі хал культура байын жешілемес деп, анжақта чунба, ебі тванзем сирінбе, ебі культура сверебе бірле, паян ебер цибырадып, страховой ушкына мұргашайненже, ебі де социалны сверра, социалны пұрынша сықлазы бірасты зешлет бұргашайненже, сирин тарықра, Ишлезе брать Надежда Рудольфовна Иванова. Тюльмери лемля, матур, хитрей херача, кашни килегерзе тухать, кашни вазышин ба калашат, ват пибе, шабрикибе. Сидне сару, шириптех пултар дизе, пидину май торжать. Шавын бада Надежда Рудольфовна, илер, шап чечек, шихиме перінден. Сылов, телей, ана жүзелі, юрадан жүзелі. Тебір шурагаш, Юрова даже херезембек ачизем, адизем, сирен чунатсем, ширплензех пычыр, бешмелли жол тада барам булдар. Тавзире. Ирыгаш булдар бурнеде, хаклыгына сем, ялышсем, чинахта Горин культура центр бен хужалык территорияларны май, ебрбиде савнак бар. Паян хикун Ебір күнді қалбетеран хорбен, де қал күнді яланақ сауынап бір бірле репетиция два бір. Шауын бады коллектив шак шурагыжы бірінші жинақта қал қалашқанды нумайзы мақсем, ебір қалашын шауынада көжалық енжене бір бірле бірічілге допса, бізден де ебірліқтан болашы, ебір де бір-біріне аннанза, ешішіреде культура жайынде де бірле шегінза шезесіне шотлап, порныш елеме десе қалашын. Шавын бада еп кожалық енде Юрий Николаевич, конечно, кажар ойттыр, ол баян келеймере, шавын бада мана шанзабаны май еп хам шағында унвыріне сымақ қаласа күш салымларшын. Ирік барыдарғашын. Бірлік өкілі жинақта берін, күнда коллектив семін умай, еп шотладып, өзі көрмала бұрінде шурак ұшқынезене салымласа, Ирік барыға саламламашкын. Ну, қамырдан кебірле. Сылық сейді, бұр неде, сен журак сей жунат, сен келіп болчы. Көжалық территоринзе берін сағын мала болдырчы. Бұр енде, культура жайшықлинзе бұдыр. Тауда бұжа. Орин көжалық кішенжіне, мне ердюжіне, видіп вызық тав візем, хыжан автобусы да бір чарын мазып бере. Ирік парашы, шүре практысы. Ушка незем жинақта бұр, автобустар ништада дұғаймастын. Авда бұшсері. Юрий Николаевич бере яланақ бұлышса бұрат, хужалық шауынбада малашнеде бұлышаса жанат прибер. Тавда бұш оринны хужалық нем. Алы жүпса залымылат бар? Үрігаш бұлдар, хизеплі ялдыш, үшпе бежехне ветеранзем, шамбраксем, Чак илемлю ябагилне хаклыгына зем. Чынағақтан де бұрдек аларымыр, чундан дұхаған зымақсене, епте шандақ калашын, пейді илемле, кетіне халық кымалаган уяв. Бірін юратны шурағыжын, пірреміш типы зігінде юбилей десек алыбыр, чыры кемір, нумай зағалы қыбыр жұтлыр, нуанжақта чак коллектива еркелесе, чак таранче етсе бұмашқын, қамқалданырса бұмашқын, палақ шымылмар. Онда Владимир Михайлович қайғына білет, көрнек аламасында бұлдырайды. Тебірінжен изесін, бірігізімбақ ептек алазақ барашып, қыштақ мүле ергелені жинжен. Бірінжен изесін, қыштақынде инъекторек пульже, пенде тұқыржен жағырғын жечем шулда, еп колхоз председателі, Владимир Михайлович Мургаш рашлет. А унчен бірінгунда ергележі пулман. Чак художество бұлары коллектив лекция біріган, Шубашкардан туртары атымырчы, председатель машины беле, изегілет бірлесе варат бір, а ергелемеле халық идайды. Сагрижим жылда Владимир Михайлович килчі калашырмыр, ергелі ала детрымыр, но шел бұлінде, қайалла мұрғаша ғанжуқне машин жапсақ барады.
бір жылдалы хушим, ципленмеле бульже, но сағымзақымыз жылда, бір тыпны тіллеве, вешнех шидерже, келже, тебірғыт шағдан де білешлеме бұшлары бір шағындан ба. Ептен жүкіне педе сауындым, мүржен дезесің, иже ергелеме бұлайды. Үттейже, мачақта халыға савындар машкын, халыға қамқалындар машкын, оның қаным не ергелемешкін, кирлі шағынбек, шын. Бұрде шындан келеді. Камыште сергелесе бұрайды, оның айт, он бұлайды. Бұрде шағында тұса қалаған земде, онда келіне коллеги земде, бізден художество бұлдар коллектив ертуші земінде бірле ішлеген зем, онда тада кала хатыры земде бұрып зем гынамар, бұшамбада епте құрадыптан де бірле бұрыныран, бұскілзем бұл неперінде, халде бұскілземек, шағыш пеле бұл парынны, пәдем шеми бе бірле шағында, пайны күнан де вот, можыры Файны Петровна, она турттарайт, хын бодитель бұл небегехінде, онда жүреші, шабытырақ үттізелеге турттарашы, манда можыр жүрене тоже, ман бодитель. Ондырмар бекінде. Манда можыр күнда келіні майынде, іше жүрене бек жүреш, шындақта шамнашқалақ, вот ветеран сенеман жанқалас келеді. Вот хабар чунышшыне шағында дубаттыр, бірле құтшынза, савынма бұлдараттыр, хабарғын амар бара, хышын халыға савындараттыр, шап чип ахи. Тав сире жанышын пұр неде. Шурағышын де шынақта шөле барым, малашне дешамнашқалақ болдыр, шеребек шулкалар бұры череке мұргына, өміреде болдыр, тада ытларақ та бұрымланса бұдыр. Вот Шанбегіне Ван Михаил Сирин ұнатумашқын сыллығы болдыр. Сыллық болдыр, тада сыллық болдыр, тури барашан ұнатумашқын полышсақ бұдыр. Ибір хамырын женізесінде мен майкелдаран полышсақ бұры бар. Ван Михаил Мандран үйтірде, вот мен итларақ кымыладын дерінде, мен бе полышма болдарадын. Вот бірін херзем ытларақ дере, херзем жіне пықсасын дере, қыш пай ытларақ кележет дере. Еп юрадап херзеле херамзеле туттыр жисан. Бізем күнда дере туттыр бама дере, тух яба духаши дере. Бара тух яшны мешкен дере менде, бан хамырын женде бір билік пен шидет дере, еп баранде шаптарса келдім баянағына. Варазым ташады. Тебір саман қаласаға барашын. Сочи дырғынже пидипызык пырать мероприятий. Олимпиада, хелех Олимпиада, бара ширимпилик шурак шіне шутланы майынде, Сочи вали хадерлене, ширимпилик цифрлы шағындалатыны кемел медаль, Влад Михалжа, хайне бара парашын жамна азын балық болдыр. Олимпиада башығынзада, малашне десерін шулзем бірін болчыр, сылықшен чиріп болчыр, үссем ынза болчыр, халық сире барялнақ, кымыллаза ежындыр, тар сире бұрнеде. Тавдабыш. Ман деген, мене қалазы құрас кетшіңді. Ша, вун білкіміш декабрінше, мана жаңа квартир паны келішін бергенде, Тавдабыш үрасаңжы, еп варанды тебір шүр жолынжа келемерін. Но преміш майынже тебір жол шағып келдім. Той изіне бердінде әкіне, той гилмар, прешкереші артында майы той гилмар дезе. Бердінде вармананы, мінде силғыз стенкіра хорглайып түзачы. Ебур тойыва ташаядым да, все, мұны өргетсе ғары. Хош кест. Тавдабыш. Халінде он мінбе тухизембе, хал малла ташлашы еші шурағышпен. Тархашын. Хизеплі ялдыр, келініғін азем, шурағыш коллективі. Сирінбе бірле ішлеме түргелжі мәні, келей бүлжінде, yazı edince işleme başlazasında, devletine Vladimir Mikhailovich Palasa, çak kolektif yergelince gayrı. Hamrincin mendaran buluşma buldarında yazı edince buluşma tartışırlar. İşleken içinde buluşas gidet. Tatsabamalı düzene şeyince tatsabamalı tartışabını. Sonra da halinde valla Ayşan'da Sergey estafeta. Dep işleme bıraktı sesveta vonu jul jitti. Onu jул селе бурнеде. Михаил Насимов, Тебір Макалский, самый еврей, Каладов, Михаил Насимов, самый еврей аналиксе. Подимне тапратмала болса, шут сене думали унрангизе. Шауқтырақ игі баян, ясның баяны. Онда нумай, тавда бұш. Бере шавдерин, но шавдерин берне, өрин даражынже, шак мне культуренбе пиди нумай пулша берше, тавда бұштары. Үргаш бұлдар хижеплі ялышсем, келнеғін азем, баян балап тұржынде, өріндірігінже бен пиди бұзық уяв, ебір савнат бір. Манда хам Восток құжалықынша ішлеме дұдыны вғытыра, еміліге қасырай өлжі, жак
шурагыш ушкын бала, ушкырт республикинже пулжа, курма, майгел жон жоқне, камада биді бұзық табыз майгалап, шавман имілгех асырай, бұнатыца бұрадып. Жолқа шлені майда, карян үппесінде шлені майда, ялнақ, жак коллектив бая пірлех. Шабылшы ұнытса бұжанде, майгеліндарын пұлыштабы мадырышса, жамбада баян хаменжен шакуяба саламладып, маллада шулзем вырым бұлчырзерін. Ну баян күнда саламланымай парнезем парашы, иге термос чайник болжы хайпу бишіміз. Торгалашла бишіміз болжы. Арты ветеранзем галарыш. Шварзам тибетчидезе, ну халінде атсен ятпақ болжы, шурақшне болжы, ну ветеранзем альде, наверное, кашни коллектив али болат хал. Ближе коллектив, Вы сейчас них отказ помочь. Спасибо.